Sanibonani. Ngiyathemba nakafeni niyaphila ngizothola le video le. Ngabe ngenze live manje live wami usathe ukublock lezi nsukwana. Kwaba nokuvela kwento engekho right. Live ikancitsela lapho. Bengizoyenza le video mina so ngagcina nami la ehlabathi la ngiphila khona eBlocksini yabo. Kodwa ngiyabona ukuthi ibalulekile ukuthi ngiyenza ngoba enye into ukuyenza kudlala yabo. Uyidlalela nekumnandi wangihlala ngijoka kodwa ubona ukuthi kwabaye abantu abakuphilela ngeqiniso ayiphili lento oyenzayo yabo. Uma bekubonisa ubonto engeke khona mhlambe kwaba nephutha. Le nkulumo ilana nganza kwethu. Ngivule ngipromote ingoma la. Kathama eculwa ngoThamara yabo. Oyizingoma zonke ngiyepromote akona nje usho leya ngoma abantu abayithandanga abaningi. Uma ngibona mangizwa inkulumo zabo nje nezinto abayishoyo ukuthi kwakumele ngayipromote ngoba ingoma elwayo kanti njengoba isenombango phakathi kweqembu laThamara neqembu engelona Thamara yabo. And mina vele lapha angangasayitile ukuthi ngobani kodwa abantu bathi njalo sikhile SABC simazi amen kwangamela nangoba umuntu okhombisa ukuthi leya nkulumo ngiyiseka uma bethi uMthamara angimsupport kodwa kumele ngakuvezi ngoba iside lami ngilinke kubantu abangisupportayo abahlukene amaqembu nangokwemicabango le anti ifana neside lokuthi njengoba kungeside awuthuma skandi ngingena side kumele ngenza ngempela kusiqiniseni ukuthi ngenza ngempela into eyiqiniso ngeke ungithethe ngisebenze nabalandeli bami yabo engisho ukuthi cha futhi ngemuthi kune video kona ivideo angaze ngiyenze kona ukukhumbula ngicathu live ngawuvulayo no promote video ingoma leyo afuthi ingoma engipromote ngisengikhokhliwe ngazo kodwa yacaca ukuthi mhlambe ukuthi ke lokwale ngoma kaThamara ibona ongifaka ukukhulumeni yabo nokwenze abantu banenkolo ukuthi sikhikibe kufuneka inkulumo le ngoma nje ungayipromote ngoba ingoma ekhombisa ukuthi society-ni la Thamara yabo yizeke nami ke ngisafisa ukuthi ngelilanga abalandeli engicala ndabahola nabakholwa kumina nabakholwa kumina kube nempilo emnandi iqondile ngithe cha ngisolo into ngiyixolisa ukuthi cha mokhona ivideo noma la ngithola khona ngiphawula manje nodaba kaThamara ngicela leyo nkulumo leyo cha ngishweleze nganza kwethu mina ngayithatha lento ngasibe personal lenze ukuthi ngazothi cha wena sikuthembe kangaka bekumele inkulumo ngayingeni ngoba wena uneside unepitch lakho liqini okukuthi nomthandeni nokhuzani bafaka ngoba ibona abantu abasemasidini kumaskani awufevi umuntu kubo yabona lana ufuna ungathatha side ngoba nasenkulumo ethe ukudlula edlule ekathi ithinta amaNazaretha noFanta sakubona futhi unokuthula awazi iphawula nalabo izinto ezikanjalo njengoba umuntu osiholayo size sasikhinkile SABC akathathanga side cha Nkosi yami hayi sabona wena uneqiniso nalabo ufuna ungayiphawula inkulumo chanza kwethu mokhona ubona ulive engivela kona ngavula live right ngiyaxoxa kakhulu mokhona ushinteke kabi wathi side la Thamara nosonathi ngeke side la Thamara ongibona nje ngisenkulumene enoThamara phakathi anza kwethu ngiyaxoxa kakhulu mina ngimdala mangengingaka isinqumo esithatha sokuxolisa ukuthi ngigeze abantu ade bengazi bekhola mina ngempela futhi abayasifulana nanabo silekelela nangokuthile kusemaceleni ngakho ku TikTok ngabe ngikhutha isikhunkili uxolo likhiphe mfowethu ngoba le yanto izokuphakamisela igameni lakho usubusebenzele kangaka ngiyaxoxa kakhulu nganza kwethu cha kube yiphutha kakhulu usuka kumina impela into ezinami ngaphakathi afowethu angazi ngamuntu onodlaba mina yabo into yaThamara ayiqhubeka ibe rand wathi bezama afowethu benikelelana kahle right kodwa mina ngiqama ngacha ngiyayikhipha ekutheni inkulumo yaThamara phinde ngene kuyona even live wami ngeke ngisawu-host amozophatha igama laThamara ngizokukhipha ukuze ngiphume ukukhuluma nganza kwethu nama ngilola impilo yami uSithamara naye lola impilo yakhe naye yenza icontent yakhe abantu abayithanda abanye baradi bengabe bayithanda ngabo nami cha la kumemezeni ngiright ngokhona inkulumo eyikhuluma yakhayo uma umuthi uyakheka wena umuntu olale wakheka kodwa cha le njana le nkulumo yaThamara cha ngisamanza ukuthi ngiyayi usikhinkile ngiyamkhipha la ku SABC ngiyamkhipha lapho ngiyamxoxela futhi ukuthi khona ivideo ayenzayo
yakuphatha kabi khona unkulumo ayishoyo yakuphatha kabi yaxolisa kakhulu ngani zakwethu into enjana le iyadinga ukuthi uyilungise lingaze ukuthi nalelo igama ngelinye ilanga kanti ungaqhubile ngani zakwethu ngiyabonga kakhulu nabakwethu hayaye hayaye ngiyanithanda ngani zakwethu ngiyabonga kakhulu.